Mbwini abantu yabo bagati bagagenda abantu yabo bamuhunga mu babwini yabo bantu yabo nabandi bakole imbere bingi babo bagati bagahunga mbwini kwa ne bombe izo mupiti ne bombe izo Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. Tugaruke turebera hamwe amakuru yihutirwa cyane aturuka ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya FARDC, Wazalendo na FDNB bafatanyije n'abacancuro bongeye kumishagira ibisasu ku bice bituwe n'abaturage by'umwihariko mu Minembwe. Urugamba hasi ku butaka rwakamesheje muri teritwari ya Uvira. Birumvikana cyane ko tugiye kurebera hamwe uko byifashe muri access zigiye zitandukanye. Twibande cyane mu kibaya cya Rusizi aho imirwano ikomeje kubica bigacika hagati y'impande zombi zihanga. Twaze tubabwira ibyabereye Kabunambo. Video ngira ngo murazibona ko ibintu byacitse byadogereye. Abaturage bari guhunga ku bwinshi bahunga intambara, barahungisha amagara ngo mu by'ukuri badahitanwa n'iyi ntambara. Turaje tubikomozeho, ariko kandi biravugwa neza ko aha Kabunambo ivumbi ryatumutse ndetse aba ku ruhande rwa coalition bari gutakaza ku bwinshi. Hepfo gato muri Mwenga igikuba cyacitse muri FARDC na Wazalendo nyuma yuko M23 ibiciye umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti ryo hejuru. Uyu ninde? Reka dutangire twumva ibiri kuvugwa n'abari imbere ku mirongo y'urugamba muri rijwi. Mu by'ukuri biravugwa neza ko igisirikare cya Kongo cyongeye guteseka ku buryo bukomeye. Aha ngaha rero nagira ngo mutangire mwumva uko situation imeze 5-5. Nagira babwire ko rero urugamba rwabaye amagasa. Tuze turebera hamwe uburyo M23 yatangiye kwerekeza mu mujyi wa Uvira mu buryo budashidikanywaho. Ile foto munaona pale njo ya General Kapaya mwenye anakufa hapa Kitindi, anakufa saa hii. General Kapaya alikuwa kulinyi defro kule Mwenga, kurudia tu kurepo na njo mtu anakufa. Anatuambia kusema kama Erni njo limustula njo nyina muua. Njo foto yake ile ya General Kapaya. Yes, ni foto ndi kubona hangaha abari muri groupe yacu ya WhatsApp kabisa. Reka nyibasunikire, ariko kandi n'abatari muri groupe ya WhatsApp urumvikana, reka mbabwire ko mwatwandikira kuri nimero 0788832107 tukabashyira muri groupe tukagenda dusangira amakuru. Turaje turebera hamwe rero urupfu rw'uyu General Kapaya wa FARDC wari uyoboye urugamba cyane cyane mu bice bya Mwenga. Uyishwe na twirwanaho na M23 bikavuga ko yishanwe n'abandi basirikare 25. Yes, hanyuma aha muri access za Uvira biravugwa neza ko M23 yatangiye urugamba rwerekeza Uvira. Coalition yagabye igitero mu gace kitwa ngo ni Kabunambo. Iyi Kabunambo na agace kegereye cyane umujyi wa Sange cyangwa se agace kitwa Sange kari mu mugambi wa FARDC kuba kagabwaho ibitero karahutaka. Byatangiye gutangazwa mbere gato ya tariki 13 Werurwe ubwo byavugwaga ko FARDC na coalition muri rusange irimo abanyangola, abarundi, abacancuro ndetse n'aba FDLR baba bafite umugambi wo gutera ahitwa Sange ngo birukane M23 mu nkengero cyangwa se muri ibi bice. Bikavugwa neza ko uyu mugambi wavugiye tariki 15 hanyuma rero ukaba wasubukuwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 17. Aha Kabunambo havuzwe imirwano ikomeye ni mu nkengero za Runingu. Nagira mbabwire neza ko M23 ngiri gusunikira coalition mu midugudu itandukanye isatira agace kitwa Runingo, Kiriba werekeza Kawizi. Ubwo birumvikana ko kugira ngo ugere Uvira byagusaba kwinjira Kara ukambuka za Kavimvira werekeza mu mujyi wa Uvira. Aka kanya rero intare za Sarambwe zamaze kubona ko bishoboka ko za kwa advancinga zikisubiza uriya mujyi zicuza kuba zararekuye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebera hamwe uko urugamba rwifashe maginga ya. Reka turebera hamwe uburyo igisirikare cya Kongo
cyongeye gutesekera kuri iyi mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Turaje tubyinjiremo ariko tubanze tunarebera hamwe uko byifashe mu bice bya Goma nyuma y'uko ku munsi w'ejo ahitwa muri quartier zitandukanye za hariya Keshero ndetse n'ahandi hatandukanye muri uriya mujyi wa Goma hatewe n'abazerendo na FARDC FTG na FDLR batera baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga batera kuri M23 cyangwa se bagabitero kuri M23 byaje kurangira rero nkuko amakuru abigaragaza abo ku ruhande rwa coalition bagera kuri 13 bahasize ubuzima. Turaje tubyinjiremo muri ibi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Kinshasa imaze iminsi igambire n'uburi kugaba bitero ku birindiro bya M23 aho iri hose ndetse no gukatinga off inzira zifashishwaga habaho urujya n'uruza bakeka ko ngo rurimo abatasi cyangwa se intasi za M23. Ibijya gushya birashyuha na makuru twahose tunagarukaho avuga ko abarwanyi ba cyangwa se igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo ku munsi w'ejo bari batangiye bafunga umuhanda uhuza umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Bukavu. Byari byatangajwe ko Wazalendo na FARDC bafunze cyangwa se bakatinze off umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bafunze umuhanda noneho w'ingenzi kuko bari bafunze umuhanda uyu Route Nationale 5 usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi gutwara abantu. Ni umuhanda kandi wifashishwa mu bijyanye no gutwara ibicuruzwa. Rero ni umuhanda uhuza ibice bitandukanye ari byo Uvira ndetse birumvikana n'umujyi wa Bukavu. Uyu ni umuhanda mu by'ukuri ucana hano mu kibaya cya Rusizi. Mu gitondo cyo ku munsi wo ku itariki 15 abacuruzi ntawacuruje, abagenda ntawagenze, abavuga ntawavuze, gusa babashije gutera kuko baravuze bati ibintu twakorewe na guverinoma nakamaramaza. Bahamya neza ko by'umwihariko abacuruzi bavaga muri centre ya Runingu. Iyi Runingu tariki 15 yari yateguriwe ho ibitero. M23 iza kumenya aya makuru iranetraliza bituma nta gikuba gicika hanga Runingu kuri iyo tariki. Aka kanya rero biravugwa neza ko ibintu byongeye gusubira ibubisi muri izi axe. Abaturage barahunze mu by'ukuri. Radio Maendeleo niyo yari yavuze ko ngo hari abagenzi bavaga ibukavu berekeza mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se mu mujyi wa Uvira, ariko bose bakaba barafungiwe inzira bakusanyirizwa ahantu muri centre ya Sange mu gihe bari bagitegereje igisubizo, ariko bari bafite impungenge n'impamvu nyamukuru bakeneye kumenya ubundi what's going on, niki kigezweho. Aka kanya rero umugambi wari uteguwe cyangwa se wari uteganyijwe birasa nkaho ibikorwa byabaye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi byagaragaza cyangwa se biragaragaza ko ibikorwa byari byateguwe byatangiye gushyirwa nyine n'ubundi gushyirwa mu bikorwa bitewe n'amakuru aturutse muri iki kibaya cya Rusizi. Muri aka kanya ahangaha Rusizi hari hasi ku butaka, isasu riravuza ubuhuha, ariko mu gitondo cyo kuri uyu munsi Kivu y'Amajyepfo yumvisemo ikitwa intambara ikomeye, intambara yahinduye isura, intambara yaje mu isura nshya aho ingabo z'u Burundi zivugwaho gukoresha intwaro zikomeye. Mutese byagenze bite? Ahangaha ihuriro Alliance Fleuve Congo ratangaza ku ruhande bahanganye by'umwihariko ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na FDLR ngo babyutse bagaba ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa kamikaze mu bice bya Mikenke. Iyi ndege ntago ari CH-4 ni kamikaze, ngo zabyutse zimishagira ibisasu ahitwa Mikenke ndetse n'ahitwa Bidegu no mu bindi bice bihakikije ni muri Minembwe. Bivuga ko ngo uruhande rwatangije imirwano yagutse mu buryo bushya yerekeza mu kibaya cya Rusizi. Ubwo turaje twinjira no muri Rusizi tubabwira uko situation imeze. Umuvugizi wa M23 AFC mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 17 Werurwe yatangaje ko kuva mu gitondo ndetse kuva ku wa mbere kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko FDNB ingabo z'u Burundi birumvikana, FDLR abacancura ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo ngo bagabye ibitero bakoresheje drone za kamikaze byibasiye cyane ibice bituwe n'abaturage benshi bya Mikenke, Bidegu ndetse no mu bice bihakikije muri Minembwe.
Kanyuka yatangaje ko ibi bitero byari bigikomeje mu gitondo cyo kuri wa kabiri, aho yavugaga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ryifuza kumenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ibi bitero byabwo bikomeje guhitana ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivile, birimo n'icyabaye tariki 11 Werurwe 2026. Agira ati amaraso y'abanyekongo akomeje kubenwa n'ubu butegetsi mu buryo buteye agahinda, ati ntazigera ateshwa agaciro, ntazibagirana cyangwa ngo agende gutyo gusa. Laurent Kanyuka yanatangaje mu bundi butumwa ko intambara yaguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bushya yerekeza mu muhanda munini mukuru wa route nationale 5 mu kibaya cya Rusizi. Uyu muhanda nakubwiraga ko ku munsi w'ejo twabivuzeho ko wakatinzwe cyangwa se wafunzwe nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Avuga ko guhera saa 12 z'igitondo n'iminota 40 abarwanyi ubutegetsi bwa Kinshasa barashe ibisasu bya rutura mu gace gatuwe cyane n'abaturage benshi ka Kabunambo. Nabonye video abantu bahunga, byari bikomeye cyane. Ibisasu ngo byahitanye ubuzima bwa bamwe ndetse n'abaturage b'abasivile benshi bakava bavuye mu byabo kubera ibyo bisasu rutura byagabwe n'ingabo z'u Burundi na FDLR na FARDC harimo n'abacancuro. Uyu muvugizi avuga ko ibi bikorwa by'ubugome ndengakamere bikomeje gukorwa n'uruhande bahanganye bidashobora kwihanganirwa. Agira ati ibi byaha ntibikwiye kwirengagizwa cyangwa ngo bigirwe ibintu byoroshye n'umuryango mpuzamahanga. Kanyuka kandi yizeje ko iri huriro rya AFC 23 rizakomeza gukora ibishoboka byose rikarinda abaturage n'ibyabo rihangana n'ibi bitero bishya by'uruhande bahanganye. Aka kanya video ingezeho, urebye ukuntu abagore, abasaza, ababyeyi n'abana birumvikana bari guhunga bikoreye utuntu ku mutwe, utumatera n'uduki twose, bahunga ibitero. Ni video ureba gahinda kakakwica. Ahangaha ndetse ahitwa Kabunambo, n'amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza imirongo y'abantu benshi barimo guhunga iyi mirwano ya Kabunambo. Nababwiye ibitero rutura byagabwe Kabunambo ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro ndetse n'aba FDLR. Biteye agahinda cyane. Mikenke ntago twamenye ko mu by'ukuri donc mu gitondo cyo kuri uyu munsi nyine naho hagabwa ibitero bya drone za kamikaze. Ndetse mu kibaya cya Rusizi mu gace ka Kabunambo ni hafi ya centre ya Sange ku birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku muhanda werekeza Bukavu. Ahangaha n'ubu ngubu maginga ya isasu riri kuvuga. Ibintu biri kuba maginga ya biteye ubwoba. Kinshasa n'ibihugu bimwe ndetse by'uburengerazuba bw'isi nka Amerika bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Hanyuma ariko abantu ibihumbi za mirongo bari batuye mu bice bya Ruvungi, Sange, Kabunambo bavuye mu byabo bahungira i Burundi muri mirwano ndetse mu mirwano yo mu Kuboza umwaka ushize yifatwa rya Uvira. Murabyibuka batangiye no kugenda batahuka kubera ko umuhanda cyangwa se umupaka uhuza Uvira ndetse n'u Burundi warafunguwe ejo bundi twabigarutseho hariya Kavimvira. Ndetse ndagira ngo mabwize ukuri ko ibintu aha kakanya cyangwa se magingaya bisa n'ibishyira abaturage kongera kwimuka bahunga basubira aho baje bavuye bahungukiye. Biteye ubwoba cyane. Icuraburindi riri kuvugwa iminembwe ni icuraburindi bivugwa ko riterwa n'igisirikare cy'u Burundi ahanini. Ibitero bya drone iri huriro rigaba ku baturage ribacamo igikuba mu buryo bukomeye. Ahangaha ni muri twari ya Fizi. Murabizi twakomeje kubabwira ibyagiye bivugwa cyane mu bice bya Poezero no misozi itandukanye yo muri Fizi. Ibitero by'indege byo byashegeshe abaturage mu bice bya Minembwe. Twagiye tubigarukaho gatanu ku kandi. Naka kanya ubwoba ni bwose, amarira n'amariba ku baturage bahariya. Icyo nakubwira rero ahangaha nuko ibintu bitoroshye naka na gato. M23 irabasha kunetraliza ibi bitero bya coalition. Reka dukomeze dukurikirane uko imirwano iza kurangira, ndaza kubabwira gatanu kuri gatanu. Bishobora gusunikira M23 kuko advancinga yerekeza muri Uvira bundi bushya, kuko n'ubu ngubu aho bari biragwa ko ngo bicuza kurekura uriya mujyi, ngo byari ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihuza cyangwa se gikora ubuhuza. Ariko aka kanya ndagira ngo bagwize ukuri ko M23 bishoboka ko yakongera igakora icyo nakwita
mu by'ukuri kwagura imbibi ikongera kwigarura umujyi wa Uvira kubera ko Kinshasa irawugenzura aka kanya atari iwemerewe. Ubundi Uvira yahawe umuryango mpuzamahanga. Mu itangazo Colonel Nanga yashyize hanze byagaragazaga ko uyu mujyi ugenewe ingabo za Loni zigomba kubungabunga umutekano hariya. Ni itangazo ryarigenewe Antonio Guterres. Loni nayo yatangiye no kugenda isura Uvira ngo irebe uko byagenda kose mu buryo umutekano warindwa. Ariko se kuki bitinda? Byanatumye bwa mbere mu mateka kuva M23 yafata umujyi wa Goma sa nk'ahafunguwe cyangwa se nk'atanzwe agahenge ku kibuga cy'indege hororukira indege yari itwaye Vivian Van de Pelle, murabyibuka hariya i Goma baganira ni iki cyakorwa kugira ngo indege zitanga ubutabazi zijye zururukira hariya i Goma zijye gusura Uvira zize zitangaza amakuru y'uko ibintu byifashe. Ariko ibyo byose Tshisekedi ari kubimeramo inshishi, iyo ntambwe Tshisekedi ari kuyidindiza. Reka mubwize ukuri ko muri aka kanya ibintu bitoroshye n'aka na gato, urugamba ruracyakomeje. Drone zacu turacyazitambagiza hejuru y'ikibuga cy'imirwano ngo tumenye uko situation imeze. Turaza kubabwira rero mu buryo burambuye makuru yacu ari imbere uko biza kuba byarangiye. Hanyuma reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagaje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro. Ariko aka kanya birako ko intumwa deja z'u Rwanda zo zanitabiriye mu by'ukuri ubu busabe cyangwa se zitabye, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, watangaje ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda na Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabiri Washington DC. N'ibiganiro bibaye n'ubundi mu gihe hakomeje umwuka mubi mu karere bitewe ahanini n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. N'ingabo za Kongo rero n'imitwe bifatagije biherutse kugaba ibitero ku mutwe wa M23, birimo n'icyahitanye umuvugizi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma, ndetse hari n'ikindi gitero cya drone cyahitanye Umufaransa wari umukozi wa UNICEF i Goma. Amakuru akavuga ko abayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda na Kongo bagomba guhurira i Washington muri iki cyumweru n'ibiganiro biyobowe n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabwiye igihe ati rwose yego nibyo nukuri hari delegation iri Washington kubera iyo mpamvu. N'ubwa mbere itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rufatiwe ibihano byo ku rwego rwa gisirikare byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru b'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko ibihano bibogamye. Ikinyamakuru The Africa Report cyatangaje ko mu bategerejwe muri ibi biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mauro de Lorenzo na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi ni bamwe mu bakunze kwitabira no muri biganiro byahuje u Rwanda na Kongo byaganishije ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro mu mpera za 2025. Bivugwa ko kandi uruhande rwa Kinshasa ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Aka kanya rero nabo bakaba bari i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagiye kuba ibiganiro mu gihe Amerika iri kusa nk'igaragaza ko ifite uruhande bogamiyeho cyangwa se uruhande ishyigikiye, bitewe n'uburyo aka kanya Amerika biravugwa neza ko iri ku ruhande rwa Kinshasa. Nkurikije amakuru yasohotse twanagarutseho mu buryo bugufi mu gitondo, kuko byihutirwa cyane biravuga ko Amerika yamaze kubona ko ngo Kongo isigaye yubahiriza amategeko cyangwa se ubusabe bwa Amerika, ndetse ngo igiye kuyihemba kongera kujya ihugura abasirikare ba FARDC, ndetse tayari ngo bigiye kuba bitangira vuba. Hafashwe icyemezo gikomeye rero n'ubuyobozi bwa Donald Trump ku bijyanye n'ingabo za FARDC, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zemeye uruhushya rw'igihe gito rutuma ingabo za Amerika zongera guhugura FARDC. Ubwo impamvu aha batangaza bagomba kujya bahugura FARDC n'impamvu bari barabahagaritse iratangaje aha ngaha. Nuko ngo impamvu FARDC yari yarahagarikiwe ubu bufasha kuva muri 2010 mu byumve neza, kuko FARDC yari iri ku rutonde rw'ingabo zishinjwa gukoresha abana bato mu gisirikare, kandi amategeko ya Amerika ntabyemera. Ikizwi nka biteganywa n'itegeko rya Amerika ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Nuko ngo gukoresha abana mu gisirikare bifatwa nk'icyaha cy'intambara, bigafatwa nko kurenga ku mategeko ya Amerika
kubera itegeko rero ingabo za Amerika ntizari zemewe gukorana byuzuye na FARDC. Aka kanya rero ndagira mbabwize ukuri ko ibintu bisubiriye bongeye kuba abacamatana. Ubwo rero impinduka Washington ibonye zitumye yongera guha FARDC ubwo bufasha. Kuri ubu ngo Washington DC ivuga ko FARDC yateye intambwe igaragara mu guhagarika gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare. Aha ngo niyo mpamvu Amerika yafashe icyemezo cyo gutanga uruhushya rw'igihe gito rutuma habaho kongera gukorana bya hafi mu buryo bumwe na bumwe. Ibyo ni icyemezo cyemeza mu by'ukuri kubera uru ruhushya ingabo za Amerika zishobora kongera guhugura FARDC, zishobora gufasha mu kongerera FARDC ubushobozi bwo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Iki cyemezo rero cyatangajwe ku mugaragaro muri Federal Register, n'ikinyamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ibyemezo bya leta. Aka kanya rero uruhushya rw'igihe gito, ariko kandi ngo ni ngombwa kumenya ko uruhushya rutuzuye kandi ngo n'urw'igihe gito, dore ko Amerika izakomeza gushyira imipaka ku kugurisha FARDC intwaro zimwe na zimwe kugeza igihe izabona andi mahinduka cyangwa se ziri impinduka zikomeye mu gukuraho burundu ikibazo cy'abana bakoreshwa mu gisirikare. Nibyo ngibyo rero twavuga aka kanya. Hanyuma reka mbabwire ko n'andi makuru ari kuvugwa mu karere turaje tuyakomozeho, ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari. Ntabwo nabura kubabwira ko aka kanya igikomeye kiri kuvugwa maginga ya. Reka twerekeze amaso Kinshasa mbabwire iby'aba generali bakuru mu ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi batawe muri yombi mu mvuto bazira ibyaha bigiye bitandukanye, kugambanira igihugu, gutanga igihugu mu buryo bw'ubushake, ngo ibice bigafatwa n'umwanzi, ndetse ngo no kunyereza umutungo w'igihugu mu buryo bwabo. Ibyo Tshisekedi amaze iminsi mu by'ukuri yifashisha mu gufunga abasirikare bagiye batandukanye, nubwo harabona abonye yagiye agarura mu nshingano, barimo nka General Pacifique Masunzu yo yazize ko ngo yaba yaragambaniye uduce dutandukanye nka Nzibira muri Kivu y'Amajyepfo tugafatwa na M23. Yaje rero gukurwa ku buyobozi bwa 34 Region Militaire ajya gufungirwa hariya Kinshasa nyuma yo kubanzwa Ikisangani. Twigeze tumenya niba urubanza rwe rwarasomwe bikarangira agaragaye nk'umwere, ariko kandi amakuru ashimangira ko Masunzu yagaruwe noneho muri parti y'ubutasi hariya mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikane ko rero aka kanya yongeye kugirirwa icyizere. Abandi bo rero uburoko buracyabafite, barimo nka Mbala na Ndima, ndetse ku munsi w'ejo urukiko rwumvise ubuhamya bwa General Mbala n'uyu Ndima rubyumvira mu mihezo. Ni kuri uyu wa mbere byari tariki 16 Werurwe. Urukiko rukuru rwa gisirikare ngo rwategetse ko iburanisha ribera mu muhezo. Ibi ngo byari kugira ngo rwumve ubuhamya bwa General Celestin Mbala Munsetse na Lieutenant General Constantin Ndima Kongba wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Rero Major General Sylvain Kenge Bamusa Efomi ndetse na Brigadier General Evariste Mwehu Lumbu mu rubanza hagati y'umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC na General Philemon Yaf Irunga ukurikiranyweho kugambanira igihugu. Iburanisha rero ritangiye, umugenzuzi mukuru Likuria yatanze ubusabe bwo gushyira iburanisha mu muhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 y'igitabo cy'amategeko agenga ubucamanza. Yashimangiye iki cyifuzo avuga ko ari ngombwa kurinda amakuru ajyanye n'amabanga y'ubwirinzi n'umutekano w'igihugu nk'uko ikinyamakuru Actualité kibivuga. Yagize ati General Celestin Mbala yagize imyanya yo hejuru kandi afite amakuru ashyirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'amabanga y'umutekano wa leta. Ibisubizo by'ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ku gutangaza amakuru y'ingenzi, kuyamenyekanisha bikaba bishobora guhungabanya inyungu z'igihugu. Kugira ngo rero kugira ibanga aya makuru rero ni ngombwa. Ati turasaba ko urukiko rukuru rwategeka ko iburanisha ribera mu muhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 yo mu gitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare.
abatangabuhamya batatu bari barumviswe n'urukiko rukuru bari baravuze ko babwiwe na generali Chirimwami mu by'ukuri wapfuye. Leta Generali Philemon Yavo yamweretse ubutumwa kuri telefone bivuga ko bwoherejwe n'u Rwanda n'umunyarwanda ngo General Retired James Kabarebe abinyujije kuri assistant we bwite ngo witwa Senkoko. Ubwunganizi rero ariko bwasabye ko bongera kumvwa, bwemeza ko bufite ibibazo by'inyongera byo kubabaza. Abunganizi rero ba General Yavo bavuga ko iri ari ishyari itsinda ry'abantu mu by'ukuri ngo inguri ryari itsinda ry'abantu b'abarakare bafite umugambi mubisha ku mukiriya wabo.